Kgetsi eo e neng ya tsitsibanya ba lelapa le baagi mmele. Mmelaelwa yo ka nako eo a neng a le dingwaga di le 15 o ne a bolelela mapodisi gore ba lelapa la gagwe ba ne ba tlhaselwa mo bosigong. O ne ba tlhalosetsa fa a na thungwa mo seropeng mme a rapalala fa fatshe jaaka ikete o sule. Morago ga gore batlhasedi ba ngwege ka sejanaga sa rragwe a rona itse se baagisane bao ba neng ba bitsa mapodisi. Fela dingwaga di le 5 morago ga tiragalo eo jaanong o ipobotse. Ka re ga ke tsena ko ena fela o itse fela rakgadi ke kopa tshwarelo ka be ke mmotsa ke re mara ngwaga tsotlhe tsa gantse ke bua le wena ntse ke re boela sekolong ke kopa go isa sekolong ke kopa o tsene sekolo wena o ntse o nnetse ditsala tsa gago o nnetse maphelo a gago a sa lokang ntseng ke a utlwela then ba nna ntse ke kopa tshwarelo ka felelwa ke madi. Balatofadiwa ba le babedi ba ne ba tshwarwa morago ga maipopolo ao. Mo ngwageng wa 2018 kgotlatshekelo ya Pretoria e ne ya golola banna ba le babedi bao ba neng ba tshwerwe kgatlhanong le kgetsi eno. Kgotla e ne ya tlhalosa fa go sena bopaki jo bo tletseng go ka tswelela ka kgetsi ya bone. Boraro jo bo tlhageletse kwa kgotlatshekelo gompieno fela kgetsi sekegilwe. The state received a recommendation from the social development that I choose number 2, which is the lady in the matter, the daughter needed to be sent for psychological assessment. Batlile go tlhagelela gape mo kgotlatshekelo ka la bobedi o tlang. Molemo wa SABC News, Brits.